Jotono no lamsogo ani channel o kai tomo no ani channel no subscribe khlaiya khumkai subscribe khlai ready ang ketal job advertisement ta online information related video sanam nga phari tini kaisa ketal notification alenai amo roja ka army public school agartala ni bukhakte genor video no paithak jorate nai tongni kam ko saimana ni bagai nga phari official notification alayena amo ka official notification obo rojaka army public school agartala kai o school ni address hijak tongo UMC Tila Lichu Bagan Agartala Tripura West gai official email address bo tongo tai obo kai contractual post si ngnai o jaga o naidi name of vacancy tongo TGT English Hindi tai Sanskrit ni khoroksa khlai tlangjaknai abo kaisa subject to o jaga o je 3 years ni graduation paijak kai 50% manai borokoro apply khlai manai saka haikeno TGT SST TGT maths tongo kai TGT science kai oro khoroksa khlai tlangjaknai TGT SST o kai history haike geography economics political science rok jebo kaisa nawi norok tomong no graduation paijak kai apply khlai manai tei maths ni kai bachelor degree khlaijak na nangnai saka maths physics chemistry economics tei computer science statistics rok o jaga o TGT science kai je bachelor degree khlaijak science nawi subject tongo botany zoology chemistry tei physics nawi ingke borok TGT science bagai apply khlai manai khoroksa talangjaknai tei kisa computer science kai je BCA graduation in computer science haike BE BTech computer science khlaijak tongkhang kai norok TGT computer science ni bagai norok apply khlai manai tei kisa tongo PRT abo angkai joto subject ni bagai oro total vacancy tongo 5 ta o jaga o angkai je graduate paiei 2 years ni diploma elementary education je DLED 50% mark manjak rok o jaga o PRT all subject ni bagai 5 ta vacancy tongo abo ni bagai norok apply khlai mano tei o jaga o desirable kai computer je knowledge tongnai computer application ni kai o jaga o PRT all subject oro 5 ta vacancy tongo abo ni bagai norok apply khlai manai haike no counselor tongo special educator tongo accountant tongo obo nai di norok qualification busukna kai o jaga o LDC tongo khoroksa tlangjaknai abo kai graduation paiei je 10 years service je clerk khlaijak ex serviceman tai typing speed 45 words per minute tongna nangnai saka haike LDC ni bagai apply khlai manai ta kaisa tongo campus lead education technology integrator abo kai je bachelor degree technology rogo khlaijak tongkhang kai o je related obo apply khlai manai saka o jaga o kai 1 तारिख February ni simi 15 तारिख February 10 ta to 1 PM jora kaisa application form norok manai aro thangkai no kai abo kai date dijakha 1 तारिख ni simi 15 तारिख jora time bo rijak tongo aboni bisingo thangai norok ni joto documents relevant documents tongbai mani tlangai application form by baksa norok ni sabin ma khlainai abo last date tongnai 12 ta PM 15 तारिख jora kai selection nai abo interview ni through tei nai selection kai o jaga o age limit sajaka age limit kai je 40 years ni sai tolao tongnai candidate rok apply khlai manai saka kai sini ST rok kai o jaga o oror sajak tongo o jaga o 5 years ni relaxation to rujaknai na abo sini ST rok tomung norok apply khlaina musung kai o jaga o application form kai sajaka application form kai norok a school o thang kai no 100 rupees ma runai abo 100 rupees kai no application form manai kai application form by baksa norok ni je relevant documents tongbai mani a documents no norok di ready abo 15 तारिख February last date tongo kai je candidate shortlisted ngai borok no interview ni bagai norok ni email haike mobile number rogo thangnai hini saka kai tinin bagam sunong situng jotono no